Welcome to the Leading Site News. Kardom, Pini Nili, the Leading Site News Abirta Kethan Ponjia Bang, Nili Sami Sermilin Derapi. Aprangsi, the Leading Site News Nangkelangdun Doana Bang Fuabang Piapanta, Kardom Pipajir Iglo, Kardom. Difu ASDC asai hemalong pini perangkia mai paponsi ASDC pen MP kang wayalong kacepate dunjia bang puamen kapang dakpon. Nonapor India kang pialong MP kang wayjia pan arnibangsi pregjam ratcharia somatung pen rada thengno pregjam atomon kejap padolo. Lasonsi ASDC Aracharia Sompenta nonang kiliji MP kilik mate kang waya hu cepate dun po pupen ajo candidate amen ke paklangpon. To Fransi ASDC mate Autonomous State Demand Committee ahin pen ang litum press media, paper media, electronic media along kacer abdun katowe akorte company litum ahin pen Churupar pig lo, nilitum panang hangat teng pen, nilitum kewang pen, non kewang di MP General Election 2024 putat ASDC ahin pen, nilitum ahin pen candidate ke pangda, so press amelong adun pon Churupar pig lo, jadi semer bangke nilitum ASDC ahin pen, press amecing tiako. Nili tumahin pen karbiang long king bram baroy lo lapen tip theng ahi mai lo ru sem som sing ti song be langkung sarsing habe khorsing terang muniram langne lapen khei atirim atuma phan chikimu lapen ahi tume johang lo an paritame 1986 ani kan pen lapen non an non puan khei farman long ria farman autonomous state kachesong esek apran kedam tuma phan apran kechuan tohte pantame ini tum ciki mulu lah karena hirjume johang lo, asi alam tipi tapi guna patumi head nili tum me pitulo, labang ke ASDC KSA KNCA Joint Central Executive Committee ami dulo, arna teng pen nili tum cingwai cingsai katu pensi nili tum cingwai dead pen masih ajak tingklu apor penilitum cingwai cingsai lo masih cingwai cingsai api an ke nilitum ning class up pen kadogo we ASDC KSA KNCA kadogo we members bitame cedon sar pensi non ke wangji 2024 MP election general election along ASDC ahin pen kacepati dunjia fan akehai Johnson B XEM lo lapen ASDC ajun secretary lo lang pansi ASDC nominated candidate ason nilitum ingwai pensi nilitum cerai lo asi pini bangke nilitum kadu e pang dai tu si pini bang lo si aprangsi formally lo patum yata nilitum asong do ani tame ampang welcome lo sta yes president hisab alang lipan aprangsi nili welcome lo lapen Dom tu dah muka. Lasi alam the bangke non ke bangja election a importance mana significant. Aputha ka bang nili chiu ni je ingtu. Jasemet alang lipan Johnson be XEM lapen General Secretary ASDC hak ke chengpen since inception of ASDC mahang ke thek penon ponita me karjap thip lo alang CM doi sa hitame khe farman dong ria farman ingthir jir asmera bangke tangka maha ke chu tamala puson tahola smat thanga abot nama be jarabe si bangke lalo hinia bangke alang li inut karjap thip apin polo lapen po hitame partila ana kisung por hitame mena ana tum kat lab hitame puthot ni litum ASDC bangke pangtang tu je phani litum mangbor ilo asmer bangke 2019 an kanpen asi bang bom pen non nilitum ahin pen alangli phansi nilitum toy dunik po athe nilitum kadogo beta chini lo
MOU dodet penafi 1995 MOU dodet penafi non puan hitame menang an a parti atum hadak MP kasi toy dunlo tebol hitame hadak parlimen at chataya long non puan hitame karbiang long arara kisung kasmet bangke kar ikithenai main aspiration la bangke article 244A Bharat Kachari arona lo long ke tok dak na so puthak hitame madua MP hitame hadak klar dak pen ke song dun dut pen compromise me pin pen lason abang ave lasi alang ni pan chini baka lason be butang pe litum kado hitame lamang karjap thip ke do thip lapen kang thir jir lapen che song un labang so ning ke the do pen si alang ni pan si ni litum parliament acha tai long tame kar benglong a isu lo mina isu lo kar benglong lapen di mahasaw isu 244 ke pachun da prang ya pan alang ni che song ya pan si ni litum toy dun lo an para sitame kaprek non ni litum ya song pen 2019 pen puan ni litum nang ke song bom na ana isu nang ke song lo adu ya hoy punoi kar benglong lapen Meghalaya border isu punoi lapen ako jasmer bangke Kajironga isu punoi marara pike pangareng amen pen nango chedai prosepen nang ke song lo an par hitame PGR lapen BGR along le kachirai kom dia puthak la hitame ni litum abotai batai lake natum da chini la abotai hitame ni litum central government lapen ako dak Assam state lapen council along hitame ni litum abotai ke song lo ke song pensi ni litum la bangsu bangke theglong lo non ke bang jai election bangke isi ke the dum binom karbiang long arat dasi isi common candidate lo pro autonomous tera common candidate anpara hitame as KS kensi a common candidate poson si ni litum hemprekar iarar tum phan panong si ba isi common candidate poson si ni litum hok pon lo dasi doan nul piding belo dasi non ke bang jai election bangke isi ilitum karbiang long akhe karbiang long arat karbiang long along ri lapen karbiang long kar inai autonomous state a isu hab parliament long ka song pati krim dun thek ya fansi alang li fansi nilitum chetoy dun lo lapen ning thelo bhut ke jok arar phani tame alang litum kadok ko bi alam matha pensi khe alam long ri alam matha pensi kadok ko ara ditame bhut e pak ame thanga bhut ditame autonomous state phan panong pen border ke cherai nang ya adoi hoy ke cherai ni amen pen lapen kadok kawe karbiang long PGR VGR pendang lok kapreka isu pusat ke cherai komji amen pen bude pak kadok we hitame ASDC phan panong si lapen ako jotson be phan bhut pipen ke ong dunga bhut pen ke pahai je phan si nilitum pini formally kadok kawe arar phan hitame nilitum chuni ripon lo lang pivir bete ke phan akisung ben piyok ye phan akisung do piklo la so ben piyok ye phan phan se ASDC KSA dan KSA sombong alai kado ida chini pamane bang chini data duta hai seda ini tum claim on ke lai alam thike non ke da VGR non ala so adim karya arat pe chengo ta ada bang komya da dolong le ada bang ke mane dimasa da dolong le kapre khai tum da dubali ma khai tum ada dolong le si non ke ha Bangladesh pen ke bang ha Bihar pen ke bang ha UP pen ke bang ha West Bengal pen ke bang tum bang se dak ke dolong puro asli hala bang ke dak ke do ke pivir da di ya angdeng ya tuar yang deng sekala so khadi tum ke song si VGR pen da forest pen da lagi doang atau kan refugee non to the Bangladesh pen ke bang do hala saron do thiba Bangladesh तो भाग बांग्लादेश पर सिगवान इधर तुम रिफ्यूजी पता तुम पता रिफ्यूजी पता ला dak दो बिको अनपर बांगे तो इतना ना kita halau bang kita ambil dengan roket tak klaim ni kongres kita klaim itu jadi hala non BJP itu nak klaim BP ni BJP itu bang kena klaim PG pusing pulau ni tu andulan klaim kan bang kena klaim pipo pulau cikro ya no kita usah nemu ke bang tu bang Dedak kanengi hai da ASDC atumco KSA atumco lapan KSA atumco si labang so muni tu bang nikan troke ba kisida 1960 si bang baru kisir ke bra troke ba nikan si Assam government si dak nangi pilo Congress government hala so Congress government si nangi pilo sita gatung bang refugee kai julo
hala kuna penma doso yu rom ko bena jok si dakar be rom non bilo ta rom tu der tigel tum han ko men no ko seda labang su ko non tiye pa kongres tum ko ni kan grip ko chief minister do ta ki pon tu je basi ni tu bang ke lage ane pon tu ni dino di man alam tiye bakke akapra ka khai tum dak pang wang lu tu bang ko lu ne dak ke tu bare ma tu si gir hala sola asi ya disi ke chi som ma chi som se ma pu yo ko le do le som parliament le do ro parliament no ta bang hala ningi long le to da ningi pori pu a parliament long le do ro ko de ningi long le to da ningi pori pu athe ni tuma alam ti ada parliament long le nai kedam tang MP tu bang rum kon rin set an kem de कैसे तुम किसी सोमा आमूर नोंदा रार पंचुनिंग रो नाले तुम होय पे नाले तुम पे जो रार पंचुनिंग दियो पंके ये दिसियो पंचोसी कोन किदुनो पुते रार पंचुनिंग रो पुते आन सुसे एमवी पे पार किथे ऑटोनोमस स्टेट प्रजिता ये तुम लोगों को kan ansi chief minister kan je tongda musta chief minister apani तुम चुनिंग रिदा माके nang phano ne to man patha nang pima nang pipe ma ku pima ada ke do ka welang kila ka prek moje mu lam ching kina seta ki cheng si bang ke officially formally nili to pan state government pen central government pen nang hang kha ku se chief minister bang tarik ke nya ani li tu mani ngam samje to nam lo pen la ka do welang cheng wa pen se chief minister lo to nang hang ko election of ki bang ke first ke state government pen cheng si ke state government pen se SDC कैसे तुम हांग पेंसिल फॉर्मल थिंग वाई को हदा कुपीमा के तो कुपीमा कवे ओतन मास्टर लोग कुपीपिया पोसी ओतन मास्टर नाम को हिमा हाल बंग सो नाम बंग चिंकी चिंग वाई को अपना सब की बंग के सेंट्रल गवर्नमेंट लोग सिदा कचिंग वाई ये फांग ang deng hala ta deng konang ko selam ni nang cha si la so lam ka do we lam pen si ding kelo la nona election ho bang ke rat tu ong dung pen unna biji biji tu ni ni yedu lo tu de speaker permission ho pen hukum ho pen ni lo tu de MP ban kirung ko tu do rumpot kok lai si lo ini mangala pan pen pan por bagen pan ke suspend de dan parliament assembly lo parliament lo दोनों मिलो पारों का सीधा इंदु लाइन भी जाता कर के हम लोग को ना अंदर सोफा पे कम है आजा बांग निंगे लोग बेटा लसी निंगे चौको पार्टी हिंद पे कांग्रेस तुम सीधा बीरन सिंह के क्या है बात पर निंगे लोग नहीं ना सीधा लसो किसी सॉन्ग में ना किसी सॉन्ग बुलाए लोग किसी सॉन्ग ये people नहीं लाभ निंगे लोग नहीं दादा के किए तो बांग सो रूल बांग सो काम बांग Eme thang long isu malam ke te chining jedun pada job si rumput kok pada rumput kok na halas wa deng ta dam ko yi pe nili tum dam job si ada rat kar biang long rat isu sara pen tabang so lang bang ke nili tum bang si ada bang pe dam long ko te hala bang som deng ane ti dak aksum mana pen ke pijok je phang दादा राजा किसुम के पियो ये फनगल के लगे असेंबली लो पार्लियामेंट लो सुनो बाइवेन काउंसिल नो उसिता हाला बा सम देंग मानी नि तुमके निलि निवेत बोलाम के लो निलि तुम नो नि सार जेंगलो तुम संजा लतु मन के सोच सिकले अरे लो नसी तो वे पियो के पुते किसुम ही पुते रात का थेगलो लो पियो नहीं किसुम में पियो नहीं पुते के रात का का थोके के पोके में थेगलो लो पियो के कांग्रेस पियो के belum suka jolota ta dulu maximum por ke kongres ke dulu amat ladung ke pem ni akan dak arar pangi pem ni kam pem ni na posi la baksoa penjupio hi prote SDC antol SDC pini ke pina alida ke uer lo konsida SDC rat ke song pe jo leader kali rat ke song pe jo si ini hala सरकार पे के क्रोय लाम का चित्तो लोंग एट लो पे मिली मिथा मा सी सीएम लो लो सीएम क्लेम लो दा न पे लो सीएम मिली के पे मुगे निकास पे के
kuti faru sigat siglo kan sipen ado wela ta khoros naya tangka kuti faru siglo sita MOU tok penajok ke daga jak ko nang buat lo asi hang tekan lo ni MOU tok dat pengen 60 lo asi hang tekan lo nengka sipen kuti harun gap pen kuti suri al kan itu kan plan tangka central sponsor ka do ko hala pam bat sudah plan tangka ke nikan sipen kuti suri sinam pinai kuti suri sinam pipeda lo punta kuti faru ko kuti faru trok kan nang tibom pen abat ka prega tangka pen data power nang pam lo pen si tangka ta nang baru kado we pam lo pen bote kuti suri thom di original lo adun thu abirta puthor lang pon thu sine APHL CMI phu jai ka thar la pen arisang hotum pen pherang KMI ke pha alam phe lang pon dik sine nang likum ang nuk ni jun dewan ni ngarong lam hey it's right the pen long ri it's right asai ke claim avoid pinangi upete ilitum king long arat ke kibir lo utilisi non umrong supen BJP along ke dodun bom atu ada artu jadu Sondro tinggi lapen long sing pangcu lapen ke babu sing pangcu alang litum anta APHLC along sing nang join dulu lasi ning arong pen ilitum alang litum pan welcome non ke alang litum le nang litum pan papetan ignorant kopia tesi alang litum BJP pengeje ora APHLC long nane dun ma na claim dun di ko chisik lo ma la salam BJP ben tali do Congress ben talo prang alang litum nda Congress na sidu Congress lo ta ko pilio ne podo alang litum ala subut ben ta tasil salam alang litum le pajetan ignorant na dun ka la sila son lo nilimen ke chondroing hi on ke damtang bangke Dima Asor district Bharatiya Yuva Morcha BJYM BJP youth wing long si nili kam kem nun bom nili arpu ke Dima Asor district BJYM long secretary Laisong Mondol apro bari in charge nangi pek la penodak nili nikan follow la district committee Yuva Morcha long kam kem nun bom hut stame odak nili sarkar kam ke claim ke dam ke chokche pine rong sorphan long le phelang nangi thi na pisung development ado ko we amudame ini ngapun ke ini lagi kroy donde amo penang long dame nili lamning jedun la sarkar la BJP party long kok sami nang BJP dom ke klem son chokche nang khan long le ke thi son chokche rat phan lang le la ben han chokche punili penang che song dun penang lamning jedun pudun apen nili jonghe pudun che song dun same keme theklong le la penon kon ne klem mom damom tamen ni lison se dak theklong lo dak la national party BJP party rum ke itom inglong aso phan inglong so ke phan akime theklong le itu maki sung krung iphang kherme mesi theklong la pen long le phelang ka do ko tame mane safety theklong le long le phelang itu ma district tame iphang ke kivir deje kivir ji ason se theklong lasi nili bangke lahai kadok ma thapen mitang khe aphan che defense e prang khe aphan mitang lori long pathan charai ji purangte regional party ben biko ke kapre party kam klem un e bosi nili ma thadam theklo an regional party purangte nili kapre regional party hana pungtungte thana sorsang tungte an piniar nike Dima Asor karbeng regional party kang tang ke APHLC hello lasi nili bangke mitang lori long pathan kam klem ning hang non tay youth yong lang asalai ma thapet nang sinili piniar di bange APHLC long nili bange nang join lo la penon ke bang jian tami APHLC long pen kam claim si k radet aphan kam claim pipo bosi nili bange radang lo lam घर बिउमुक जang hong so hosti hai mera घर तो और मैं लास्ट
5 साल बीजेपी पार्टी में मैं काम किया। बीजेपी पार्टी में मैं डिमासो डिस्ट्रिक्ट में भारतीय युवा मोर्चा सेक्रेटरी का दायित्व में काम किया। और बीजेपी में हम रहने का समय में भी वहाँ अपना सरकार जो काम किया वो सब सेटिस्फाई नहीं है बोल के हम सरकार का विरोध में भी हम बहुत कुछ आवाज़ उठाया और वहाँ का मेरा पार्टी का लोग भी, वहाँ का गवर्नमेंट भी, डिमासो गवर्नमेंट भी हमको बहुत नाराज़ हुआ, ख़राब मिला उन लोग। और मैं भी उन लोग का साथ में 5 साल तो बैठा, लेकिन लास्ट MSC इलेक्शन में मैं बीजेपी पार्टी में काम नहीं किया। वहाँ में मैं दूसरा कोई इंडिपेंडेंट के साथ में काम किया। अभी तो मैं दायित्व किया, अभी तो मैं दायित्व मतलब डिसीजन लिया फ्यूचर में, भविष्य में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट और हम लोग का ट्राइबल लोग, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का ज़मीन, हम लोग का भविष्य अच्छा होने के लिए हम आज में डिसीजन लिया, APSLC में ज्वाइन करेगा बोल के हम डिसीजन लिया। ऐसा है, इतना दिन हम बीजेपी में काम किया, हम देखने मिला जो नेशनल पार्टी है वहाँ हम लोग का ट्राइबल लोकल लोग के लिए फ्यूचर में ठीक नहीं है, अच्छा नहीं दिखता। और हम लोग का ज़मीन, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट भी सेफ्टी नहीं दिखता। हम दूसरा बात तो बहुत बात बोलने से बहुत कुछ बात है, लेकिन हम दूसरा बात बोलने नहीं मांगता। और ज़्यादा लंबा चौड़ा भी हम बात भी हम बोलने नहीं मांगता। ये सब हम पूरा डिस्ट्रिक्ट पूरा सब कुछ हम देख के हम पूरा डिसीजन लिया, हम रीजनल पार्टी में ज्वाइन करेगा बोल के। और रीजनल पार्टी होने से आज का दिन में रीजनल पार्टी तो हम लोग डिमासो और कार्बी आंगलॉन्ग दो डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी तो APSLC है। तो इसलिए हम ये सब कुछ देख के हम डिसीजन लिया APSLC में ज्वाइन करेगा बोल के। इसलिए आज से हम APSLC में ज्वाइन कर दिया और हम आने वाला दिन भविष्य में हम APSLC में काम करेगा। नमस्कार। हम Pinia Birta Lapuan si Canton Pon Iglo, Lang Igbom Tha, The Leading Side News. Do me thak me Kardom.